Pinimati Jong Ipai Crepe Horny, Dillai Sports Association Pen Chepatio Piponsi, Karlitang Rong Bonging Leng, Lapen Karlitang Jitenterang, Chiki Moment Pen Dillai Patu Aklamalong Winter Knockout Football Tournament Kepathu, Kechengpon. Labang so tournament along Kaddukawe Teran Kretrok an Chetongpon lo. Pini kepathu kechengpon amai along DSA Dunmai Phu Bhubon Teron Pensi Mai Charipon lo Lapen Karlitang Atuma Pansatame Kachikimo Padopon lo. Kachitong Don Aluhi DSA Founder President Joy Singh Timong Secretary Tuses Warterang DSA Assistant General Secretary Hundor B Retired Professor Difu Golf College Nobin Terang KSA BRC General Secretary Nobin Rongpi Dillai KSA Head Branch Brojen Hanselapen Pinangan Ke Thekidingatum Chitong Dun Pini kechengsi ke pathu kache phopon ateran laki Taliban FC Lapen Jersong FC yang bongsi pathu che phopon lo Taliban FC atum ke pathu ke thek sera jog gol phola pen Jersong FC atum gol isi pen Taliban FC atum che pahai pon lo Labang so ke pathu mati jong ni phai thongke prai sia ni ansi angdung kiti pathu pon pedo ponji posi berta ribdun long Dillai pen bijoy dongpi karbiang long lai